بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Syederalun Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tengku Faisal Ali atau akrab disapa Lem Faisal mengunjungi para etnis Rohingya yang ditampung sementara di basement Gedung Balai Mesraya Aceh, Sabtu 30 Desember 2023. Dalam kunjungan tersebut, Lem Faisal menyerahkan sejumlah bantuan pangan berupa makanan ringan, air minum, dan beberapa bantuan lainnya. Pada kunjungan itu, Lem Faisal sempat mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan anak dari etnis Rohingya, Abu Fayas. Abu Fayas membacakan surat Al-Isra ayat 80 tentang kebatilan. Dalam salah satu petikan ayat tersebut yang artinya, "Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, kebenaran agama yang mengajarkan tauhid kepada Allah telah datang, dan yang batil atau kemusyrikan dan kekufuran kepada Allah telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap, tidak dapat bertahan lama di muka bumi." Mendengar bacaan ayat tersebut, Lem Faisal tampak haru dan berkaca-kaca. Ayat tersebut seakan menceritakan apa yang tengah dialami para etnis Rohingya saat ini. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.